Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uba dispersing rani uba deu nongwat RTI ke jela haga jingya keren mat kilat pathai khubor ha Shillong Press Club haga khat saw tarik ubnai no pra arajar arpuar ula sei ki jingtip ki bawla yo lingba ke jingwan RTI bad hakani ka kinti ula sei ya lai tli ki mat kabaning kong kadai ka jingwan ra ya ka smart city shaka jela balalap ba ki babun ki jaka ki ba klempat pentrei ne yo i ki dak kishin hadu minta light no tangkat tokat ni kaba arpat kadai ni ka jingo jingnam jong ki pat ba ha kaba yade bat ka jing sneo shaba palat jong ka surok ba Jawai Shillong bala deb ban chna tang ko mashi 4 kilometer bat nalor kata wat hadin bala deb ban chnaru dang lap hi ba ka surok kadang long ka ba sneo bat ka jing treru ka long ka bam itho ithau bat kamat ka balai kadai halor ka jaka penyang kali ha Anjali hayo maulong hayo do bat khandai la bat ka jingkwa jong uban wa jing shai kalong ha ka bayade bat ki bayo kontrak bat kumno ki breu ki bakwa ban shong dukan ki nyo ban shong kumta dai halor kini ki nongrim kala penlong yo ba rani ban wa daka RTI antara sni gawan le ban ai ka RTI report bede wiki light tali ki phang ban kong gede ka smart city wa Shillong ka bar gede ka sul ka Jawai bypass bat ka balai gede ki parking jong di muda bede begini ka smart city kini ka RTI ngalapan na po Ministry of Housing Urban Affairs Government of India na duka life hotelik banai khandai arja puar tikana ke RTI ka banga pan gede hlor banga wat inshai hlor ka bisa ka papa po state ko mikhalia kanno lapha war golong ki project ke baka submit ke mikhalia sa Government of India bat kabalai bat kano persen la ai ka bisa bat ka basau bat ka dika persentie ka dengan setian ka sentral di habedi wen ke RTI bangayo ana po ka Government of India ka arkuitik Oktober arja fuar kani ka syutu lamsom ba kani ka namta smart city po India la shu sanction ke masau pupra hajar klur namta sansnem takamut chispa klur sisnem ka weka city di habede baka persentie pada negal ajing tip ba kade 50-50 kamut kalong ba 50 kade ka central sponsor scheme but 50 kade ka state sponsor scheme ka ba hab tip da state ka ba kibri chi ujor ba kade ka Jawai Central Division National Highway namar baktai surok bubur ki ujor ba namar basni uplak surok ya di hadin ba gayo ju ujor tinggal apply da RTI kuno galong tai ka surok hang tai dei di hadir mengelayo jubah bahkan arfu pratri benai kadwe arjar puar arfu pratri benai kadwe arjar puar ngelayo jubah napo ka napo skip junior Blue Road Jawai Central Division di kani kapisa ka he bang tai kani ka Jawai katkom kani ka di RTI bengayo napo Jawai tikane aspeni ni kada number 1 kada kam ka la dep 3 kalau dep 3 kada ke 10 km Jawai Road National 44 in the state of Meghalaya kada lo kada ka parking po hane parking po Shillong ini ka Anjali parking ka Themyamolong ka Kriyodo bat ka ka Police Bajar ti kajingkeli kalong bali bangale RTI yang ni ka parking marba ngak tengah kuat bentip mano bayok kontrak untuk gador kanno dia keju por gidon di dukan ke babon untuk ti giyo dukan hakno kom gibri untuk dikata de ke banga kuat bentip nomor ba kemyo ihi babon bayok dukan ne po Anjali dah po Themyamolong po Kliyudu gide bayok dukan tang gitu gibri badon jede ti babon kamdon kata public notice ke ba ai ya baro ba so bahaya gino bakwa dukan subah apply bangin sna dukan Kliyudu ni hai Themyamolong ne Anjali ne di kamdon kum kata di tang gitu gibayadon jede kiyo dukan di kata ka pelong yang ngak long ba ngafai da RTI kelong bantip mano bayo dukan bat kanoteli dukan bat katno ka kiyo kontrak hantai bat mano bade baniya